Dejtonski mirovni sporazum iz 1995. godine uspostavio je Bosnu i Hercegovinu kao složenu državu i predvidio postojanje institucije visokog predstavnika. Dejtonski mirovni sporazum Aneks 10 jasno predviđa postojanje visokog predstavnika, ali nigdje ne propisuje da ga bira Peace Implementation Council. Ipak, danas se često tvrdi da visokog predstavnika bira takozvani Peace Implementation Council, savjet za sprovođenje mira. Međutim, Peace Implementation Council, PIC, nije institucija stvorena Daytonom, već političko tijelo koje je međunarodna zajednica formirala kasnije, bez osnova u samom sporazumu. Peace Implementation Council i njegov steering board nisu organi koji su definisani u Daytonu. Oni su kasnije formirani kao politički mehanizam za nadgledanje provedbe i u praksi su sebi prisvojili ovlast imenovanja. To znači da se današnja praksa ne zasniva na formalnom međunarodnom pravnom aktu, već na političkom dogovoru zapadnih zemalja, prije svega članica NATO-a i EU. Time je proces izbora visokog predstavnika postao stvar prakse, a ne prava, više rezultat političke sile nego pravne norme. Dayton zapravo predviđa da visoki predstavnik mora biti imenovan u skladu sa relevantnim rezolucijama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. To znači da bi legitimnost svakog visokog predstavnika trebalo potvrditi UN, a ne grupa zemalja okupljenih u PIC-u. Dakle, ako Velika Britanija kaže da PIC bira visokog predstavnika, to jeste činjenica u smislu prakse, ali nije istina u smislu pravnog osnova Dejtonskog sporazuma. I upravo tu leži problem. U posljednjim slučajevima, poput imenovanja Christiana Schmidta, takva potvrda nikada nije izdata. Zbog toga se legitimnost nekih imenovanja osporava od strane zemalja koje tvrde da UN Savjet bezbjednosti nikada nije dao saglasnost. Zato se postavlja pitanje, ako odluku nije donio Savjet bezbjednosti, već politički klub zapadnih država, koliko je ta odluka uopšte legalna? Istina je jednostavna. Visoki predstavnik jeste produkt Daytona, ali način njegovog izbora postao je politička praksa bez pravnog osnova. Kada se moć zamijeni pravom, pravda prestaje biti međunarodna, a postaje instrument uticaja. I zato, pitanje ko bira visokog predstavnika u BiH nije samo pravno. To je pitanje suvereniteta jedne zemlje.